E questa visa, signorianza, che dico che non tengo quasi dentro di 30 giorni, non lo tengo mencionare, se no, non lo tengo pago un boots. Ando se mi taia un poco vervelend pa sobra a work ita como si fuera timbuta kai no, mes un dia ku e fono sakai e la wordo mencionar como co-autor riba e social media e riba e outro production que men ai que senhoriansen direct maneira no sa sentença nos que hopi contento com e pa sobre sei que men ku senhor Dekkers no por mishimas ku amoreal tadi icons antonanti magidraie sempre quando non cumpli ku e pida di co-autor lo qual nasce direct. Anto ora che bota attendendo riba tu media nan così tabin boots tabin kiko tanten ku sei te la quanti ama de un stemming kwekerij tanten ku ja acaba ta mencionando como coautor dus in vez di waka ora che ja non so bij korte a luce waka ora che quando si door signor Dekkers sta bezig dat tira mas zeta riba candela che men e se naturalmente è ta vervelend ja temi sa che ti qua su seguidor per in todo caso e bottom line ta ku amor real ta sigi zona mi ta kira ora che mas ku nunca unico ti ku mencionar signor Dekkers como coautor anto for the rest ja for the rest singo sigi no correcto wak ding pese mesting contracten aan ku posera no mi che men promeku bij aan in futuro promeku bij aan un sorto di samenwerking qualche otro manera di tra junto tingu sera contract ando den contracti bota regelture kosnaki pa bonohaibo meske problema naki che men yakaba me dona signor Jans un pare contract maybe se sa che tingu bij tra turhen ku che bij aan kubo qualche samenwerking anche bij aan een soort joint venture of whatever, kantika, kunst, whatever, dan ta firma, kaminda ku abo ta gedekt, pas sobra ku tin problema mayang, nano tinadi ko tabu di sukutin ko que ben botin ku dek bo mense, nanto senhor Jansen, na bisame de acordo, fe awen delante tu costa by ko debe ser tu costa by por escrito, pa mayang ora bing issues, anto in todo caso está completamente protegido. Sobre ja, bom mensa, essa kita un voorbeeld, pero ting hopi mas camina ku hene nang achteraf toch ta purba di saka algo ku go weg, porta nou tin direct riba je. Anto ja, botingo protegido mensa ribe tipo di cosa naki.